ole tu ta kun hoi le hon pha i mo the man na ki pa wai sa pathian lem ge le chia hon hoi i mo the man na ama se pe na thupi na teng teng kha pathian ipia pa ba na pekte.org he ku te de sakna ja kana tu ta kun hoi te hey graphic design te saya na akini te share ke the ya ini le sa te kya nga ke na te home ke the ke le hil the ding a kyom man na ki pa wai sa chang platform pekte.org na hon bol ja ke na ma to nga ki pa thu dia na yi self introduction de na Samuel Ngian kina igen non ke dinga i ke Adobe Illustrator Siam ijak hon sin sak tu gan si oi ke ya Illustrator Siam hi tam public ni laka le oma hi ma le rutena nang hai topic dina on home wa di luon bangina InDesign on zawa to Illustrator ke anon changa Siamina Photoshop aban bana cha kha tool tom le line tom ma class ni manina asiam pen aki jaka on se hilawai chi kha entupe thedina kon gen siangota i kisanga siam lo tam piom tham dinga hilele alem tang ngai ka jaka na hunan lakha thei chi kha kon gen dia ole i screen share dikai manina video pan off dia oleh ke screen namu saya tu kerja punya topik ding ini Adobe Illustrator essential itu kela bang jaga essential ciam itu le vas lama mai changina di agak ka topik di cover dulu de changa di essential lah koi mo dia dia ha di on ki bola hi chi kha ama sa pe na thon ge na ke ki self evaluation ki evaluate dane na ka theina ka hit dane na ka ki to ngai to Adobe Illustrator kha 80% vel theina nei dane ka ngai to Illustrator kha ka khoina uchitale na sort nai ke ya kum nil kum thum vel ki pandin ka ling ta babana Adobe InDesign 80% well knowledge nei darin ka ki ngai to ye InDesign kha ka phot kana phoi ma sadewa i kumli well experience kana ya Photoshop hi le web design to by home gi ye jakina ka phoi na sot ma ta hi ma le master design na kana ngai to kia ke needs ke phoi mo te to phoi na dina kana ngai to jakina thuk tak na ka thei khol ke ya 60% real knowledge ni daling ka kitwata photography lama lunglut ka hija kena Adobe Lightroom kha alo thelo photo editing dinga poi mai changena Lightroom kha 80% real thei daling ka kitwata experience lama kunga real idea Premiere video edit na ditan simple mama te ka hi theya 50% real knowledge dan ketika hi ai Adobe Illustrator izatna manga chi enteleng tangpina logo bolna ichidia logo ti changla icons bangle the symbols bangle the shape khat gen nei tak mai ti ibol khat pen logo ichidia ai logo in kha i identity apia organization ai ke la pol group company te na logo nei che to wai logo on kha company hiam organization hiam identity pia hi wai ja ka logo chi kha poi mo taban artwork drawing lam digital drawing chi ai ke cartoon hiam illustration ati chat pen kha artwork ai kha i paper drawing ge dana kha Illustrator pen kha digital ada kha izana hi chi kha azat na khat hi no na wailo poster khong bol na graphic design
one page document khat from design alin le akizanga ile multiple pages khong bol hena dia kha kizang khollo hi chat the hi na ile tang pina one page poster khong design ale kizana hi illustrator khat tuam na chi chang hi illustrator kha vector pet ma me ya khat tuam na kha vector hi ja ke na illustrator kizang ai maya i vector design na kha illustrator low amin thangma ma khat chu Corel Draw chi hi ya Corel Draw leni dang ina na sakakina akizanga he ma le tu chang ina Corel Draw sang ina illustrator pai zo a babana Adobe product family product ida chang ina Photoshop InDesign dang ion da changa Corel Draw Adobe product lo iba da changa khacha lem tang lo khatom to Adobe product ni da chang ina na siani nam gen banga kha tools te ki bang rol ve ke jakena I akhoi anwa ma wajaka ki personal opinion achu vector bolna dia kha illustrator ma ka comment nahi bangjaka vector file poimo hian chi le he anoya point ka gel infinite scalability ki atop chang nei lo chi dia kha kai sau the kai let the chi na hiya incha bangale kai let that ai ke le unlimited chini resolution kha huchi bang ai manina I vector kha patwa ma resolution sang jakina patwa ma babana vector I design changina uthun na ba pai ki ka ba khe lam dang the acha jak changes wa khonong bol thak the hi why jakina vector kha poimo a babana high quality printing apya azat ma precise ma jakina high quality printing ki zat esangana signboard signage printing khong ai kele 3D sign khong a kha vector nyan ki zanga hi ayak chu ai chat ada ke print dia kha vector file kha de wa de se wa I experience bangile tampi kana bol ta I company ekele bakery te cake box design khong ma le vector ngana ki design hi photoshop khong ale bol the tham chi na le printer ten kha vector file ma kha nya se hi ajaka illustrator kha poimo in phatwa ma hi ele vector igena to photoshop file image jpg png chi te khong kha raster file hiya banga ki ban lo na ichi le heya I laigal ni ab kan ko ya he ka ko pen kha vector file hiya he kha raster file jpg file hiya tuna hot file yan sinleng kha elete velama vector file hin chen bangma ikai lele banga achian na detail kha kelo khalama raster file pena kha elete pixelated hi hai kha vector to raster akibat lo na ole topic discuss diu kha tina kon luisia he ya telo le chom tampi oma he tengle I touch khadiam again khadiam chi khai thei kia ka hon som da na hi le practical drawing hiam e kele logo hiam bang he man bolinga weapon bol changa hai he ya tools te ekele menu te ekele aban dat te kha izat khak te kha hon explain tom dik he ya I explain khak lo le om the again khak lo le om the pai kha hi thai dan ni to di ole tuna intro he kan yun sak dinga tuna new document kon hong dinga
i bangkhat Adobe product ting kha a Honda na ki bang veka tuna hen khak leng haya a welcome screen ti dia kha ki bang veka i create new open ti ma tung ma file edit ti ma document thaki bol dile create new kha hon me dinga atang piken design ka bol changina i 1000 by 1000 pixel haya dang khom in kabola imale i ilama kha popular page ka A4 is like A4 tu takina kon sang dia orienting he kha inches kha athaino pena dang pixel point pikas bit dang centimeter chi lamna hele inches kha itel dia oi kama ani lem tangda na hiya orientation kha landscape ni dia eka artboard illustration kha a canvas drawing iwa ganali pen artboard akitia artboard kha ida iza bolte hiya dena ka presentation the presentation pen the artboard heti kha artboard ngene is artboard book izanga hiya ila tangpi kha artboard khatya le na kisen the hi oi jakina artboard khatya izang dinga orientation landscape hi dia i color mode kha InDesign dalina margin ti tem ke haya i canvas fulla zabde himaya i color mode khachini ma RGB to CMYK eka athaino pendina print adi print iPad di changa CMYK hi ngai hi aya to printer tin kha color gamut itia color i shape ting kha nei vek loan chen oi ka CMYK mota kha design ekele ibol ngai hi ekele convert ngai hi design kha ilele to web khong internet social media khong print khalo dia zat di mai tu RGB ma oi zo aja kha i color khatam zo resolution kha default omda na in ko dinga great image le canvas artboard khamon ta he tuna hai kha workspace akitia imu kha workspace ken kha essential kazanga hey windows workspace essential tom layout printing adi tom workspace le omna ken kha essential adi fold dan na kazang suka i top menu oma file edit object type select ite oma top lama tomana left lama toolbar oma toolbar kha i default om kha hai teng ahia adang i ide bele he ba meka adang hongam son no nahi hele tangpina ki experience kazang khol kia i haya default om ting yale kazang sen kia den sang ina khatina expect kana ne kon expand dia uchilo right lama kha panel oma properties panel oma wai layers oma wai libraries kha Adobe subscription akine ile file hiya properties kha tool khat pe yon dat changa ya properties panel kham ki he tool idat dung zuya kham ki he ka hi tuna i haya by default panel kha rulers and guides yoma okay kaba mekle haya tung top to left kha guides line kabol thina di oma
ไปค่ะให้ว่ามีกาบอกถึงช็อตคัทของเล็กจมน่าอีเล่ตุนิตากันนะช็อตคัทดิสคัสกันนะคลิกของเงินนะก็นี่เดียตัวนั้นให้อากาศใครดีอากิลาดีเด็กเกลให้อันน้อยอากาศจะให้เพลนมันมีเรื่องมังดีทีนั้นดัง snap option ที่ของเลยเอามาไปพอเลยนะที่ค่อยข้ามดึงด้วยนะdiscuss นี่โอเลยตัว toolbar มาสักเป็นถ้า selection tool ที่จะให้ถ้าที่อาทิตย์หลังมันมาที่เรา select นะที่หลังนี้ให้อาทิตย์นะไปคอนเกนมานะ illustration ค่ะ illustrator ค่ะshapes เลย object เงี้ยนะที่เสียมันที่ว่าจะก็ shapes ไอ้ที่ object ค่ะพอมั่งกี่ว่าจะก็ shape อีโบลดีเลยให้shape tools ที่ rectangle tool ค่ะมาสักเป็นกี่หลังเอาไว้ให้ right click เลย ellipse tool ลมนอนะ polygon tool ลมนอนะว่าจะ star tool ลมนอนะ line segment tool itu na rectangle tool ก็วันละเดียกเมาส์ก็ drag เลยค่ะจะให้ rectangle ก็ต้องที่บอลเลยพอให้ selection tool ละค่ะว่า select ที่อีเด็กน้ำมันมุนาค่ะที่เละที่ move tool เลยเท่าต่อบ้านน่ะเละเนี่ยค่ะเมาส์drag ค่ะบอลที่ให้ค่ะที่ selection tool จัดนะต่อบ้านน่ะให้อันคน zoom เดียให้alumที่จะอันนี้เป็นออกมาไปค่ะคัด line ว่าใครเลยเรียกค่ะ corner ค่ะของของรวมเทตัวน่ะเรียกไอ้นอนเลยของปอนนอนเทอีเดียตั้งแต่ละขจักค่ะ adjust บอลเทให้ selection tool ละเทตัวน่ะให้อารมณ์ที่เขาขัดแย้งทางสังคมดีเลยว่าคลิกมาสักก็ว่าคลิกเลยให้ห้องวอมดานอดักดานค่ะห้องตัวมาอดังตัวเดียวันจูให้แค่เอฟเฟกต์ไปดิจินัยตัวนั่งไกลให้ลำแค่ที่เช็คดีให้ค่ะ selection tool นะบอลเทขัดที่ตัวนั้นอันน้อยเป็นค่ะอังโงเป็น black arrow ตัว white arrow ของอะไรที่จ้า white arrow เป็นค่ะ direct selection tool ไอ้ค่ะอีวันเมกจังนะที่ anchor point ที่เอามาไว้ที่ค่ะว่าจะค่ะว่าเช็คที่เห็นค่ะที่ white arrow tool ค่ะ shape เลยว่าเช็คที่ anchor point ค่ะอีเด็กน้ำมันมันว่าitu na black arrow pe na hi de pian pai lo di chana aveka hin tholel di in a shape kha thek thelo hai selection tool pe na ha selection tool in kha ale anio khong resize ya hi thein wai chang ande na ka pian wai asunga alum omte pen chau hin thei wa kha direct selection tool chuเทพค่ะเจ็ดเทที่เสียเสียมุกลิงตาบ้านะตูลปอยมาหับเป็นตูลให้ค่ะเป็นตูลที่เชียที่ Photoshop le InDesign ale oma akithang ma pen tool kha azat nom pen tool dan kha tan so da
bang ma ka drag ke le point khat apan point khat cha kha ka de na mun me ka shape ball thei ka hi e ka khat azat na uchilo ri al khong ale shape ball thei pen tu zanga uchilo curve zanga curve le ball thei hi cha eka azat dan atwa ma khatahiya tul laka tul thak pen tul ma achitwam on ball thaku ahile curvature tool ki chia bana pen curvature tool ya pen tool sang ale azat nom ka sawa ya point circle draw le ha point li ngai chang hai ile kha cha circle bailam taka draw the ahi tuna he curvature tool azat na kon lak dia bibnak khat logo khat kon la lut dia internet apat ka download image him ilag lut dile file apa hanga place ki chia khala lut thek cho hi illustrator ha ayaga file place apa din ka folder aro pa din ya Bearman logo ha kon la lut dia ay ka icha ila lut hinai lo in artboard ha bag asai de cha ha bagi ngai cha to ka lem kha entona en athaka draw som hi oya lem pen kha eton di hi ya kena color kon opacity kha ya right lama property no ya opacity 100% ya kha kon suda dia 38% khong na kon koi dia oi cha alin lok na din na layer kon lok dia ya layer kong pai dia layer kha kon lok top dia kon lok chang na pai atang thinon kia ya noi lam pek ka create new layer chi ma wai kha layer thak kon bon di kan kada da khana thei sau ngen hi le a thei lo le om di chang na basic thei pen na on hi thei tuna curvature tool kon la dia na again pen kha ka fill the stroke chi om no na ka draw tak mai na fill the stroke om zia kon hil chan dia rectangle tool ka vesele ka ichaka git le kha cha rectangle om ma square ide ya le drag changa keyboard shift key kha make dingin ka image comma drag ale square om hi ile kon te sak hinon hela ka square here hay ka rectangle color ka black color ki fill hi tuna a stroke ka asan bang ma choose talen points ka kon increase dia 5 tam khong hay asan pen ka stroke aticha apulam outline a ball pen ka color pen ka stroke aticha asunga a color pen ka fill ki khai khai ngai ya tuna fill pen de ke le ya ka color swatch ki che hi yo kon gen ka ya ka color swatch
Akichia but default la hai teng oma yun le a ma customize color le bol the ya new swatch bol la color shades ide dan la bol be the le tuna default om teng ma ilang dia to ka hai fill ka de lo bang hi le haya cross non ki ben la me lang fill color hom lo hey the stroke to om thì này stroke tôi na fill và quậy khác giá stroke hay để kia lẽ hay select din stroke ha none và bỏ lên stroke còn đầu tiên fill kia ông thì này fill cái stroke nó thể hiện nụ của chúng ta ba này phải tự đi ole tôi na curvature tool thum na pen kha các bạn mẹ cả fill khác để kia stroke color khác thành hem con chú there tu na haya Batman logo ha face atunga gel khum draw khum somi curvature tool hi jakena double click hey appoint tenga double click kon bol dia haya aninga kon bol aning tenga oops a single click jaga curve da nong pa ya single click curve apa yan kon itak di single clickable curve apa ini ya abana ha ya curve ko ile en ka curve hay cha da ka curve ka khono nga bol so mi hi tuna click line na gel di double click 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 ay abulay jakin na waya pen move ay pen move ka ong aluma ma wai le so curve ka i complete ta izota chinai ole to ka appoints tenga ba click ta next ka hai i mouse ka curvature tool mouse ka madingin hai pen ta curve ide namuna perfect chat kelele demonstration da na yon bol ya anoy i copy pen to ki bang chat kholo mai the hi to na hai le chiran mana yen to a ekha mouse drag click and hold make comma ka bol hi ohให้เป็นค่าควอลดันอาจจะตอมได้ว่า point นี่นะตอนนี้ดิ point ขัดไว้ออมเห็นละ point นี่นะเป็นให้ละก็เอาเลยว่าค่ะเบทแมนโลโก้ค่ะโซอีไหมอ่ะอีฟิลเดียอะไรอันไม่มีฟิลเดียสโตรกอีลักเดียเฮ้ยอันน้อยมีว่าให้เป็นค่ะมีเทมเพลตเป็นค่ะคนให้เดียที่รอทักเป็นค่ะใช่ไอ้ขัดตัวโลโก้เบทแมนโลโก้ค่ะโซอีไหมที่ไอ้ค่ะยูตาเลยอีเนลเทเพื่อเลยหิเลเท
Achang gradient kong le apply ulle apply the ai banga na thi siam mo ya thì siêu mình gradient con hi wang lam to he gradient hi dan hay logo a con so wang lam da mo gradient chi kha color ni to kha color khat ke ki jang red color khat shade khat ke ki jangin ai kha ki apply ki fill color ni jangale fill the hi chi kha ya box khat color box di con bol dia hey box khat ka select ka keyboard alt ka make le duplicate aya arrow ki khem namu khaban da ma arrow ni ang swap ke ai kha duplicate bol the noya ki na hiya con bol no na thum hey pen kha ashit red shade kha ya color picker con la ya aduk zabdeu con la dia hay thona pen kha gradient bol no di con jang ne he ya gradient tool oma kan double click le hong pota he me len ya color first color to second color oma first color kha kon double click dia ya color picker ina ka first color kha kon choose dia second color kha ka double click no na ya color picker kala ya second color ka choose de gradient kha ya ki bola mai hi tuna hey ilgo open ka select dia color eyedropper tool color de hai gradient ball pen vat me len ya gradient kham ki apply chat hey gradient le tam pi om la ya hey bang le direction gradient direction kha cha check hai check lai hi chilo gradient pa idak kha hai linear gradient hai ya radial til bang le om la ya radial ti chu alaya pata hong pot kha ya hai khat pen kha free form yu namon mona gradient bol the hai kha i hundanga I bol dia points ya points me ka wai points mek namon mona ha gradient om sak the chila ne hi ai pen kha tuna hi te dia ole hey pen kha na sei sem ko gin ta tun hey kon delete dia select vec dia delete pen tool kon jang non dia pen tool kha straight line le draw the curve le draw the here straight line kha kon draw dia hello pro katel lo ja ka ngok lo he ani thak de feel non dia tua kon la u dei le I
bang khat symmetrical drawing ya hai ka kim khat da nahi ya heart shape love sign kha bol som kai hai ka selecting in right click leng hai ya kha i transform ichi option ma ya reflect ichi hai ka logo design khong a kilang mun ma mai ja kina kon tak lang ut chewa reflect ka ba mek le hai copy okay chuma i copy wo de cha copy khat bolu de cha copy bol le khan copy ni ale lama hong ki flip chi nai ga kha tin phele cha kha left side kha hong ki bol hi hai kha flip photoshop khong a flip horizontal flip vertical flip chi teo kha hai a transform thei chi kha kon lak cha uta tuna i abana ellipse star chi te chu ellipse chu circle shift ka mek chang a perfect circle hi ya shift mek lo ina hi leng hai kha oval da ngom de oi cha polygon kha i hadwe image le side bang za ai de tuna triangle bang i draw less triangle kha side thum cha side thum bol len triangle ong swag de hi wai lo star hai kha shift image le perfect star ngom de shift ka mek le i ale dan kha ki kim no shift image tinga kha equilibrium i twak chat china hi wai lo line to line to le me line kai na di hai kha stroke ya ngai hai tang kha tong kin le bawang adap dan kon lak yen la brush hai kha kazang tam khol ke ya right click le pen brush block brush pencil tool chi khong ma hai kha atang pi drawing milem khong cha draw tom te dia za ai de kan kha kazang khol ke ya ma ja kin ai cover khol ke dia text ka text tool thugel na di type on path ti to ma hai tigel kha kilang tang pi ya text ha ave ba mek la thu gel thei me hi in selection tool hai jaha bai let thai mai ka selection tool kha kilang gi ge type on path hakon hi chau da circle ellipse kon draw da stroke kon la da tuna hai type akha right click le type on path tool chi ma ha kha ko de namun mana ma mek leng ya thu gal thei me ai tan na dena logo khong keyboard chang a circular logo khong keyboard chang ai kha aki zang mona ai kha cha zang sa cái logo ni nang la logo te hai dan lo tam pi circle nya na keyboard le ya hai kha zan na kon bana heya tool poimo ma khat rotate tool kichi kha azan dan kon demonstrate dia circle ellipse khat draw dia stroke ipe dia rekha i alai tak kon koi uta cardboard lai tak ka ut ke chang ina ya right panel align ka central
hey ka drop down on align to selection, align to artboard to artboard reference aha align ke changina ya center ito vertical align ay lekha artboard 18 degree ko koy ut sesia degree kila hetan phong ina kon koy dia keyboard up control the D kon make le ina ong ki replicate na con đi thắc đeo nó thay xem rồi nhá khát bữa này thắc gì cũng là con phần thắc đeo circle khát control đi hay guideline khát đến trang point các bạn mình đi cái gì ra cái draw masak lagi. Hay intersection point khá cái gì ra hay khá rotate tool hay mình đến hay pen khá reference point đi cái gì ra rotate tool make hit chăng reference point khá rồi mình đến why zo hay circle khá on duplicate đi alt make in on kai siya kay sa khata kade namo na baka bang mamek lo baka ka keyboard control to D kon me changa duplicate han bol di kame lai teng khacha aman shape han bol di on complete changa kha ya kha din ay kha tuna ya color kon pedia blue color yam ay stroke di non kaya sa outline pili ilang sa kunon kaya to ka eta kon select vek non dia haya opacity ka meka haya i photoshop dan da blend mode itam pi om sub non haya ka screen ma me leng ka ya ka perkan altak keyboard ka thay ahi ay ka blend mode akiladan ich atom dong zaya ka ang kibang law da blend ka nó duplicate nó tool biển không bằng mắt tỏ đấy bang khat hey mo à rotate tool kichi ồ reference point khat piak se ngai adang example dang khat kon hilai dio ồ lẹ hay phụ lo wala hay ta overlay cái khát thế này cái nó là có phải tàu đá tu na i adang i cái thằng mà bằng khát thấy logo không ai bỏ sang cái thằng mà khát con bol dia circle con draw non dia cái circle con duplicate dia al kamek len duplicate thay cái ya cái gel kha om namu no kikim ke ya kon kikim sak dia ya fil kon la khade amu ha kadai ka ya akisuk to na teng kha at khewut na palem bolut ke na palem abol dan chini oma edigal select koma kha ya pathfinder tool kichi oma right lama i hey 3 dot line boleng atampi oma ile hey izadut kha ai kha unite ahia hey kha minus front ahia hey kha intersect akisuk to na pen
de i chang intersect hei ba mek leng he na palem de pen khang pot he kha hi dan khat he ya ai dan i na kha he anoya shape builder tool ki chiwa ma he pan le bol the ya shape builder tool kha to kha ka mouse kha plus sign no ma alt keyboard a mek leng maina song swak che na i de lo te at khak the ya he de lo khai cha he kon at khe ya helam le he de lo khai cha na at cha ha de nai to ki bang hi adam dan tong tong tu nai he kha fill color black mai bol mai dia kon strong da dia kon hi new dia copy khát con là khát giá con hay coi á con reflect copy khát con ball để na reflect cái ball lan na đây hay con coi dia Ketigel kha con group dia group dance object ka group control G ala group the tuna i circle control on dia fill zela fill kha ne ning ke telwai hi izat bul lo chang nom pa ba okay ele line khat ta thei na dina kon line khat ka ba kha tam piom kha e kon clear phat dia hey center kha reference point de hi ja ke na tuna hai kon la dia hey hey mun kal ko dia hey to ha ki select ko mena dena I tool rotate tool kha kon me dia hey I center reference point din kon me dia pai do chang hai kon duplicate dia alt me ko mena ka mouse na kon la ke dia kon kha dia kha pi chana control D con miệng non dia con miệng lấy chả khá không phải để nó tăng tăng dạ bằng chỉ là nó bắt tan dưới thì mô ca đấy he kha amao design da mai algorithm ko uma bang kha rotate tool le che kha ki rotate dia reference point I piak le white hey reference center ma reference dung zo kha cha aman han zui me hi ok kêu tu na hey con ko visual dia any object kha cha bol thai chu to hey object pen le con la thai non da ya con group dia tun cho center anon set ke ya ola hai center ta hai zona con kai đi tuna star bang bakai ulen kaya star khalan draw de ke chu color tone ta dia star kha select din I rotate tool kha wala din hai ya reference point la mek din
ime kitchen hai star kha 18 ka chi ya kha 360 degree ki divide thei di ka de ya ka ya tuna control di meng leng cha akwala không phải thế Ok, ok. người ta này Rồi, chẳng thầy. chả mua hay không Chẳng đi. ừ. Nằm mất được. hay khác angle khác cái hisab được lên ngay mà 360 circle ka 360 degree divided by bangza star om sakut let's say 15 star bangkom sakut ale hey ka drag to angle ka 24 degree hi ngai ma wai lungsim kan hi ngai okay tuna đã cái định ta chăm hôm lại đi à He dies le. Alag lo sa bang yom laya le. Banga. bỏ lại đi mà He user lama panin le banga. ilung itu pe lại là chu haton hi lại lên mà Tôi bây giờ. bol kêu lại nè mình việc lại đâu He som lek lai le. le con delete cái việc dia tuna hay à guideline te le de kia ila kada tuna drawing exercise khat hi dia ya lemlak khat lemlak chi dia drawing template khat nó là một sao lên cái chúng ta mấy thấy cái chúng ta anh em chú khát về cái drawing qua Facebook và post à hay cả internet mi drawing ka wala ka ya cái drawing le hi khol ke ya hay cả template dan jang dia hay cả draw som hi hay cả template dan i jage na i opacity ka ano ya ano may di atunga angle di chi jage na hong chan lo le ngai khol ke ya tan phong ko ja baca ong ta le de lo manina develop dia layer kha drawing na di mun kha layer thak di bol dia tuna to ka dena again tool ton te janga hai lem on do di hi ama sa benena hey penguin lem kha rectangle box ya fill red in oma fill ka de na kia stroke black mà răng dia con zoom liền đi nó mù mà khẩn nó nè hey penguin ini pan dia penguin ko kikim dina rectangle draw dia hay ka ini bagian tau ya lutan thì xem mà hay tan rectangle shape cut to kha denai ka gen hay point te kha mà hey atung tigel jamu kai curve sabudi chana hay tigel kon select da china ani ya ka select ka sakle shift kami ngai ani ya ka select ko to ani ya ki select ta shift kami lo ja khat kyang pai hi tuna kyang ma tuna hai ya pen ka ellipse tool jang dia circle khat draw dia
Hỏi chạ, anh nói là mà rectangle khát ông nó na, rectangle khát draw dia. Phụ chất kia con draw thật, con tu na he amit, he kha arc tool, le vazat the, chu he hai arc tool, le he pen tool ale vagit the mai ya chena, pen tool na, con draw mai dia. Con số boy rồi tôm chích hoài pintul hoài nó lag pen kha hoài nhà ông kiến tar sẽ không kịp tuak lo ki su tuak lo ya mo le hoài chang a pintul pai zon zon pen bang na su mange Hey, wai pen mo he selection tool va mek. oh okay okay Ku chlo le mo keyboard a escape mek le tele pai le sip escape. Hey, line tua be lo vậy chú ông pai hey suak zon zon đi à hey selection tool ka mek le be. okay okay Or keyboard a escape mek de. okay okay cái thấy vậy Tu na he kha alai lak ka hi saud jaka stroke kha hey profile oma stroke kha chan lo na. Hey am sa pen kha alai pen kha thau sa ko ke chana. Padi dia akilang tham ke le stroke 0.2 yamก็บอกจะทำมิดเลมดาของผมเดี๋ยวมาตัวนั้นให้อนาค triangle อ่ะดีโอ้ stroke อีกไลน์นะให้อ่ะสิ่งที่เขาเรียก stroke อีกเดียวให้ line ตัวอะไรที่ line sorry line ขัดมันยืดดิอะไรมันยืดนั่นเลยไอ้ที่เขาเรียกด้านใหม่นะ stroke อันนี้ select ดินให้ stroke คนนี้อีกเดียว 0.2 ให้เป็นก็ให้ profile number 4เป็นก็ให้ค่ะที่เรียบร้อยเลยฮะนี่นะอีเดียอากิบังเจ็ดคนกี่เดียทางปีอากิบันนักเลยค่ะเป็นตัวละเลยว่า draw เฮ้ triangle เลย draw เลยบอลเฮ้เป็นตัวจะใบลำซอเป็นตัวจะเล่นฮะอเมริกาจะมาบอลเทไม่อนาคตคือเละ triangle ค่ะอีหลังเสียเดียปีselection ตัวเลยนะคนนี้เนี่ยเดียวค่ะที่บางเจ็ดคนเราไม่ใช่คน zoom เดียวอนาคตไอ้หลักก็ไอ้เช่นให้ point ออกมา point เมกเดียวไว้ก็หลักอย่างนี้จ้ะลุมดีตัวนั้นให้หลักเลยจะดันลงไหมนะให้มาปั้นแล้วเดี๋ยวกด copy เดี๋ยวเอาเมกนะให้มาคนไกลสุดเดียวให้มาคนใส่สลิดดันลงไหมนะให้เรามาเลย
na dia convey dia he awalte kha poilo yo den chang at khedi he she builder tu la zanga kha so line lam ne wang lag le ma tu talk ya so sakni tuna ya he ni ma rectangle tu na jaiva iwa me kha tup lo pi me kha jan lo point om sa ka wai kha wa delete del ngai hi ibangai chang na duplicate da tuna he izo he asonga omni pen khaya le na oma एक polygon 5 1 2 3 4 5 yeah polygon shape ibang chat chat ke le ki bat simnak le pa ich dia ai sunga star do dia star to hak sa do ya star to adianga tuna ai ini din selection tool का डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का खर्च जाता फायदा हम तो हमें है oops tuna ya rectangle tool hilang dia kita lihat saja rectangle cut ya di bubble set a circle ellipse tool na drawn on there pen tool lagi na pen tool default ke le पहिलो oops
Thì thùng khá mục lắm thì dùng sắc đá stroke ạ. Flip there. Point from Thailand. So drawing is out a color a shape yan ball nai kia. Hey, a penguin pen kha avekin. Con select there. Shape builder tool. Zangina. Yan ball there. Hey, a body thing kha. Color cut. Jadi ngay changin left there. Hey lập từng left object cut xóa sạc của changin na. Di shape builder tool là plus sign on cha mouse ha. Drag không cha shape cut. Ông xóa kín hay lệ. Drag không là shape cut. Ông xóa kín hay lệ. Drag là shape cut. Ông xóa cái thì hay lệ black đi. Nhìn cái thế á. Cái drag hay shape cut. Anak lệ. Thế nào. Hay là cả khá. Hay là aval. Thì ide kia lệ. Shape builder tool là khá. Mà phải tin. Cái make lệ. Cái mouse cái minus sang swap cái khá lệ. Plus. Cái make là minus ít chẳng hay à. Không quay thì khá không. Ấy mà nè. Ý vợ. Phải xế đã đấy á. Hay atir lekha hay shape ki zom in ka the hay shape kari bol da hay tong ngong non je ka hay fil om lo je ke fil wo ko ilen ong gom non hay star blue color ya no pede and the stroke kha ano nung lamay pa sa kuta turn to back kha i-fill there okay ka brown and from color ito there stroke ila ke there kaya nung lampen kha color stroke ila ke there a bit Tuna coloring ipan dia helak teng kon volume de hai noya wal teng kha kon lak dia oops hay phải ra năng ông chỉ share một Tuna drawing pen ila sa dia body ka bang color fill stroke ila sa dia hay sum ka tui chang na blue color sa dia
hay à luôn cái hàng ngô hay con lọc rồi hay le rồi hay le các question na koi pena chi theo le ka select chang hay kala long ki highlight hay pen ka select pen ya con lọc con được ya thấy tiền khác về thua select một cái chang hay ka fill white in here ya so là cái đấy đúng không đúng không này khác color hat gray chip loại rồi đó stroke là cái này hay là stroke thì là cái lâu cái này unlock con unlock dia này a stroke bây giờ là drawing hay cái tiếng là dầu bằng chỉ là sao là Thầy nộp này yam don nộp oma le dong ina cả kiến loại nó thấy xem nha cái đồ thầy xem ngoài cái sao bằng lòng cái đăng tiền bằng cái chỉ tiêu Thế xíu mày mà mày. hay lệ hay tên này dấu đi question lâu nha dan ali hi kha tho dia ma bang khat photoshop dana clipping mask dan deu khatum thei thoya li ai te le lim la aram sunga lim la khat fit sak bi chan dewa ma shape tung mà clipping mask bol thấy chứ toale hay kha hay tiếng kha con group dia mà cái group phát ngay cái object khát đana cho nó tung tar bằng một cái là ngay kha thì anh nói group pen mà to kha select home đi ngoài đó object clipping mask make các bạn lại vậy okay ali article select khop ni ma lấy cái select nàyรับเทียบไป okay ไว้ค่ะมันยังนอนดิน release บอลเลยองค์ที่ขาดไปนอนมั้ง okay ka thei vela ไว้ค่ะ object shape ขนาดค่ะ clipping mask บอลไงมั้ง rectangle เฮียบางไอ้เกลี่ย any shape อ่ะมั้ง okay ka chiang eดังละดัง question of เกลี่ย session non เห็นนะ logo design มั้ง process itu dia logo bang logo ibol dile abula pat step by step logo bang design ni chi lam kha second session ini dingwa wai ka Wednesday 1st September dak sagi mai na alung lut te kha tel non liwa question bang lem ki prepare lo te po lo ole kahun nohon man phatak ko non piak ja ko na ki par na tu mo pa thu kon nge na tu na host